Pošto je Australija ovako vrlo interesantna zemlja, evo danas nam je došao u posjetu naš Dervenčanin iz daleke Kanade, iz Vancouvera. Evo, ja ću da predstavim i da vidite, to je gospodin Aldo Jašarević. Dobar dan, gospodine Jašareviću. Je ovo za Malagu? Je, ovo je za Malagu i za Uble, ali rekao, kad ste došli u Australiju? Prije 2 nedelje. Prije 2 nedelje. I da hoćete mi reći prve utiske u Australiji? Odlično, fino, toplo, samo nema Vancouvera nigdje. Dobro. A vi ste i poznajete našeg Malagu, jel tako, zvanog Ljepilo, i s njim kontaktirate, jel tako? Malaga, hoćete nam reći kako? Malaga, moj prijatelj Kurtoviću. Ovo je da Bog sačuva Dervenčana, ima više nego koji su oni drugi. Nije bitno, znači raspušteno svugdje po svijetu. Recite nam šta radi Malaga i kako izgleda, ili brkove još i kosa i tako? Malaga uživa. Posao kojim se bavi? Malaga da je lahko tebi što nisi sa ovim Dervenčanima, nemate ko zajebavati. Vi ste rođeni Pornjavorčani, ali kažete da volite Derventu. Hoćete mi reći s kojih razloga ste volili Derventu? Više cura bilo. Više cura bilo. Nego u Prnjavoru. Nego u Prnjavoru. Hoćete mi reći koliki je taj prosjek bio, recimo? 5 na 1. 5 na jednoga. 5 na jednoga, znači? 5,5 po nekim računima. Poznajete dosta Dervenčana, skoro sve, je li tako? Skoro sve. Skoro sve. Znači, ipak došli ste u posjetu u Australiji kod prijatelja ovdje i nadamo se da ćete opet doći za 2 godine, jel? Ako Bog da. Hoćete prenijeti lijepe pozdrave od Dervenčana, naše Malagi i njegove familije? Od svih Dervenčana što sam upoznao Malaga dobit će sve pozdrave, ništa drugo. I recite mu da se ponekad javi na stranicu Ubleha i da nam nešto napiše. Ja, to ćemo pronaći. Dobro, hvala Aldo na posjeti i nadamo se da ćemo vam se ostati u sjećanju ova Australija do sljedećeg susreta. Prijatno.